Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović danas je u otvorenom pismu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću ocenio da grupa nedavno uhapšenog Veljka Belivuka nije mogla da radi to što je radila bez ozbiljne logističke podrške nekoga iz SNS-a, prenosi Insajder. Đukanović je pozvao predsjednika da se suoči sa istinom i da imenom i prezimenom prozove te ljude kako bi se oni javno žigosali i pohapsili. Predsjedniče, da se ne lažemo više, istina je da banda Veljka Belivuka nije mogla da radi sve to što je radila, a da nije imala ozbiljnu logistiku naših ljudi. Da, ljudi iz naše stranke. Na stranu to što je policijska logistika bila izrazito snažna i čišćenje policije koje se trenutno dešava je nešto što je bilo preko potrebno, no daleko veći problem je politička logistika, piše Đukanović. Dodaje da je toj policiji neki političar morao da naredi da pruža tu logistiku, da je to isti političar koji je opozicionim medijima ciljano slao spinovane informacije putem kojih su, kako je ocenio, kriminalizovali predsjednika, njegovog sina i brata. To je isti onaj političar, odnosno to su isti oni političari koji su birali pojedine opozicione političare da im budu portparoli u iznošenju laži o vama i vašoj porodici. To je onaj političar, odnosno to su oni političari koji su izgradili ozbiljnu mrežu saradnika po pravosuđu i bezbednosnim strukturama i koji su preko bande koja je pohapšena čistili teren za svoj dolazak na vlast i enormno bogaćenje. To je političar, odnosno to su političari koji su naši stranački funkcioneri, navodi Đukanović i kaže da je to istina sa kojom moraju da se suoče. Svako suočavanje sa istinom, a sa tom istinom smo dužni da suočimo i građane Srbije, uvek prate oluje i orkani. Našu stranku čeka tako nešto ukoliko se odlučimo da istina dođe do očiju i ušiju naroda, navodi Đukanović i ocenjuje da sadašnja opozicija i nije neki protivnik, već da su protivnici sami sebi. Nema veće opozicije po vas i po stranku, naprednu stranku, do sama Srpska napredna stranka, odnosno onaj njen deo koji je umislio da preko vaše grbače stvara sebi imperije gde bi vas ostavio bez ikakve vlasti, a sebi obezbedio suštinsku vlast praveći paralelnu državnu strukturu. Đukanović Vučića poziva da imenom i prezimenom prozovete ljude i da se oni javno žigošu i pohapse. Vreme je da se suočimo sa istinom i da suočimo narod sa istinom. Ona je, opet ponavljam, najbolji lek i najbolje oružje. Čekam da to uradite, odnosno da svi mi koji smo uz vas zajedno sa vama to uradimo. Ukoliko se to ne učini, uz sve moguće poštovanje prema vama i razumevanje šta je politika i kakvi su kompromisi u njoj ponekad potrebni, sebe više ne vidim u daljem aktivnom bavljenju politikom, zaključuje poslanik SNS-a.